impamvu ihari abantu benshi muri kino gihe niyo kudasobanukirwa n'ishengero ry'Imana iryari n'ishengero rya Satani iryari. Noneho abantu bamwe bakavuga ngo twebwe iwacu no hari inzu, abandi ati natwe iwacu no hari agakiza. Ariko nk'uko bimeze gutyo, uyu munsi hari amashengero abiri Imana iriko yitegura. Ariko rero gatuma umuvandimwe Isami, uyu munsi naho mwa kino gihe cy'iherezo, kubera ko ngo Satani ngo ni umuhinga cyane kandi ngo yigira n'amareka w'umuco Rwose uyu munsi twitondere iki kintu ko tubyanditse biratwereka ko dukwiye kubera amaso mu bita ngo ni ibitangaza, kuko muri iki kintu aba bantu twahereye ko tuvuga bahaguruka babona ko ari abahanuzi, hari ikindi kintu cyo guhanura ibintu bikaba, kandi mu by'ukuri iyo mbaraga ifatiye hehe ku Mana. Ni nayo mpamvu dukwiye kuba amaso cyane, kubera yuko twigire ku mateka y'abantu bacu bari abantu ubuzima bwabo mu bya mwuka bukomeye cyane bw'Imana, nk'uko nari nakivuga. Tubanje gukora intangamarara y'ibyigisho bivuga ku mashengero abiri, noneho tuzogeraho tukaja muri andetaye cyangwa se tukagenda akantu ku kandi twiga duserangura by'ukuri ishengero ry'Imana uyu munsi aho rihagaze, uyu munsi ab'Imana iriko irabona nk'ishengero ryayo. Yesu ashimwe, inshuti bakunzi bavukanyi, mwebwe mukunda gufata akanya mugakurikirana ibiganiro bica kwimbonesha kure ijwi ry'usemerera, n'abakunda gukurikirana ku ibanga ryo gucungurwa ministries, Uwiteka abaho umugisha. Amen. Ni muri ubwo buryo bari mu mpande zine zigize isi mushobora kudukurikirana kuri izo mbuga. Ni muri ubwo buryo abipfuza gufashwa mu rugendo rwa gikristo ndetse n'abadukurikiye bwa mbere, ni muri ubwo buryo twabaha ikaze kugira ngo muze mubane natwe muri kino kiganiro, ubwo tugitanguye turi kumwe na mwene data na jewe Niragira Samedi. Ni muri ubwo buryo bibaye ngombwa yuko tuganira nk'uko bisanzwe, tukaganira cyane cyane ku mabanga y'urugendo rwa gikristo, tukaganira ku bintu byokiza imitima yacu muri kino gihe, dore yuko ubwo turushaho gusatira iherezo ry'ibihe tuba tugomba kwicara cyane tugacukumbura muri kino gitabo, tugacukumbura muri Bibiliya, tukamenya by'ukuri ubushake bw'Imana aho buri, natwe tukabukurikira. Yesu ashimwe. Ni muri ubwo buryo rero ngize amahirwe yo kuganira n'uyu mwene data, nifuza yuko mu by'ukuri twoganira ku nsanganyamatsiko twifuje gushikiriza. Eka mbere reka twibutse mwene data insanganyamatsiko twifuje gushikiriza. Ni insanganyamatsiko tubwira ngo iyobokamana. Iyobokamana, ariko uravye urumva ko iyobokamana sawa, ariko reka tubyite amashengero abiri. Amashengero abiri cyane cyane, ariko urumva ko biza kuba bifitanye isano n'iyobokamana, biruzuzanya cyane kuko mu mashengero tuza mu mashengero n'ibibanza twigiramo iyobokamana, kumbure mu mashengero abiri tubaza kubonamo iyobokamana nyaryo, turabisanisha kubona ibintu bimwe cyane birasa. Reka rero ikigo cyacu cuno munsi tucite amashengero abiri, ubwo turi buze kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko kugira ngo twagure iki kintu cyitwa amashengero abiri mwa kino gihe. Urabona yuko mu by'ukuri impamvu ihari abantu benshi muri kino gihe niyo kudasobanukirwa n'ishengero ry'Imana iryari n'ishengero rya Satani iryari. Noneho abantu bamwe bakavuga ngo twebwe iwacu no hari Imana, abandi ati natwe iwacu no hari agakiza. Ariko nk'uko bimeze gutyo, uyu munsi hari amashengero abiri Imana iriko yitegereza. Sinzi ko ibi bintu byumva neza. Muri rusange mu by'ukuri ibintu birumvikana, habuze amashengero abiri, na cyane cyane ku bakunzi ba Bibiliya, ku basomyi ba Bibiliya biraza gusobanuka cyane, kubera yuko ni politiki ya Satani yo kugwiza amadini cyangwa se imigwi y'iyobokamana yigisha iby'iyobokamana, ariko ni umugambi we yize neza kugira ngo azazimize benshi, abazimirize muri ibyo bintu bari bibwira ko bari kubakurikira Imana, ariko kandi atari ko bimeze mu by'ukuri. Niyo mpamvu rero Imana iduhaye kano karyo keza kugira ngo dusobanukirwe n'aya mashengero abiri, twumve
buri wese ashobora gutambuka ushobora kumenya ati mbese noba mbarizwa mu ryahe shengero muri aya mashengero abiri. neza cyane ati mbese noba mbarizwa mu ryahe shengero muri aya mashengero abiri. kubw'ibyo rero reka dutangire dusenga kubera yuko Imana ni nyambere muri byose. ndetse reka twakire umugisha. Turagushimiye Mana yacu kubw'aka kanya keza uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe, muri ryo ribasha kurema ubugingo buhoraho muri twebwe. Reka icyo wasezeraniye gikoreke muri twebwe kubwira ijambo tugiye kwiga, uhizagira abagiye gutega amatwi ubafashe kandi ubatahuze, tuze tubane nawe ubwo ugiye kugaruka. Tubisabye Imana yacu mu izina rya Yesu, amen. Ashimwe. Yego, nk'uko nyine twari tumaze kubivuga, n'amashengero abiri, irya Satani n'iry'Imana, kuko uyu munsi Imana iri kuyitegereza amashengero abiri. hari abiyumvira ati Imana iriko iraraba abadivantiste, iriko iraraba abadeperi, abakatolike, iriko iraraba abapantekote, abametodiste n'abandi. kurabona igwirana ry'amadini naryo yewe ni rinini uyu munsi. umuntu ndetse ubwo abenshi ubu umwana aryama akabyukana idini, undi araryama akabyukana idini. ariko tuba tugomba kumenya mbese ishengero ry'Imana, ishengero rya Kristo uyu munsi ni iryahe. Imana rero iba ariko yitegereza ishengero ryayo mu buryo bw'uko yarisigiye na Bibiliya. Imana ikatwandikishiriza na Bibiliya, ibiriko iranaryitegereza iripimira kuri Bibiliya, iripimira ku kuba ryoba ritahura Bibiliya ikabibera n'urufatiro rwayo. kuko muri Bibiliya tubonamo ukuri kose Imana yatanze. none Imana iba iriko yifuza kumenya ati mbese mu ishengero ryanjye harimwo kwisunga Bibiliya mu kuri kose nashizemo. Yego, nibyo koko ndakunganiye nk'uko uri kurabivuga. Tugiye kwisunga Bibiliya yera, mu butumwa tuza kubona Imana yadurungikiye iciye mu musabyi wayo Yohana ubwo yamuhishuriye. tuza kubona mu kigabane cya 12, Yohana 12 ku murongo wa 17, niho Yohana yerekwa umugore n'igisato cy'amahero. ni ibintu bibiri yerekewe icyarimwe. Ku murongo wa 17 niho tubwira ngo icyo gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kigwanye abo mu rubyaro rw'iwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. ngaha ahantu hari ibanga, ngaha ahantu hubakiye ishengero rya mbere muri ya mashengero abiri turiko turabona, na cyane cyane muri iki gihe cyacu cy'iherezo cyane. kuko aya mashengero abiri ntabwo abayeho uyu munsi muri iki gihe cyacu gisoze amateka y'isi, ahubwo dusubire mu mateka, dusubire mu kahise, duhere ku bagiye batwitangira imbere, ndetse guhera ku babyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva. tuza kubona ko ku rubyaro rwabo niho hatanguye kugaragarira amashengero abiri. y'amashengero abiri. Ariko rero ishengero rimwe mwayo kumbure uraza kugira icyo yavuze ko amashengero abiri yatanguye kubaho icyo gihe. ariko tubanze twumve ko ishengero rya mbere niri tubonye yuko rifise ibyagizwe n'Imana kandi rigashingira Yesu intahe. rigashingira Yesu intahe. uku kugira ibyagezwe ntago ari muco no kwita doctrine cyangwa se ibyizerwa by'ishengero runaka abantu bashobora kuba boga ati twebwe mu byo twizera tubize ibyagezwe cy'Imana, ahubwo no kubigira mu mibereho, ni kubigira mu mico. kandi hakaba rero no kugushingira intahe Kristo cyangwa se ari umwe mu buhanuzi. iyo turavye hano mu byahishuro 19 umurongo w'icumi hacabisobanura neza. Yego cyane. muri Bibiliya y'igifaransa ndetse harushaho gusobanuka cyane. Yego, haravuga gutyo biga ku murongo w'icumi. reka duhere ku murongo. Yego, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga. arambarira ati oyaye sigaho, ndi umugura n'umugenzi wawe, kandi ni mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. bavugisha abantu. Yesu ashimwe. none uyu munsi tukaba dufise mpwemu w'ubuhanuzi. ni ngombwa ko tuvugisha iyi mpwemu y'ubuhanuzi iyo Imana yaduhaye kugira ngo dushingire Yesu intahe. aha hantu hakunda kuboneka ikibazo Jackson, ku buryo abantu benshi mu madini bashobora kuvuga ati umva hari ibintu biba bisa nko kwerekwa
baba bafise bakazana ibintu biri nk'ibijyanye no kwerekwa bimwe kwa kuntu umuntu ugenda akakubwira ati nakubonye ngo nakubonye uriko uragira ibi n'ibi noneho akakuvugishwa ko akakuvugisha ibintu by'amateka narakubonye Imana izoguha inzu izoguha imodoka abantu b'ababwiriza benshi ugasanga muri ayo madini amwe asanzwe yemera iyi myuka ijyaniranye no kuvugishwa bakaba ari byo bashobora kwita mpemu w'ubuhanuzi. Ibyo bintu abenshi barabifata bakabyita mpemu w'ubuhanuzi bakabyita mpemu w'ubuhanuzi, ariko nagira ngo tubwire abadukurikiye ko mpemu w'ubuhanuzi ni amajambo umuntu aba yaranditse aba amaze igihe kinini yaranditse mu bitabo, noneho ayo majambo yanditse akaba avuga ibintu bizoba, noneho waraba ugasanga n'ibyo bintu bimwe biraba kandi n'ibindi turabibona. twongereho kandi niki ku iki kintu cya mpemu w'ubuhanuzi tuza kubona ngo Imana yagiye mu gihe Imana yaba ifise ubutumwa igomba guhereza abantu bayo yarakoresha abahanuzi ikabatuma. Tuza kubona mu gitabo cya Bibiliya mu isezerano rya kera Imana hari abahanuzi yagiye ikorako, turaza kubona ba Ezekiyeli, ba Yesaya, ba Yeremiya n'abandi Imana yabaha message cyangwa se ubutumwa runaka yifuza gushikiriza abantu bayo, noneho abantu bakagenda bagahanurira abantu bitandukanye na bya bindi uyu munsi umuntu ashobora kugira inzozi akavuga ngo yabaye umuhanuzi. Ibyo ntabwo ariko kuri Bibiliya iri kirigisha ngaha, ahubwo tuza kubona ngo n'abantu bategerezwa kuba aba bantu bahanura nuko iyi mpemu ishingira Kristo intahe. Mbega ni gute gushingira Yesu intahe? Tuza kubona rero ubwa mbere nituvuga ngo turamuzi nuko twitondera ibyagezwe byiwe kandi ntabwo tubyironderamwe ahubwo kuko ubwacu kamere yacu cyangwa uko twubatse abantu mu gihe tutavutse ubwa kabiri dufise ikintu cyo kurwanya Imana cyane tukifisemo, atari uko twagishatse ko kibamo ahubwo niko tumeze. Ni ngombwa rero yuko uyu muntu yumvira ibyagezwe by'Imana, ntabwo ari mu mbaraga ziwe ahubwo ni umuntu yahibaye icyari mugisha, noneho bigasigara ari imibereho Imana imuhereza. Ni uyu muntu wenyine aza kuvuga yuko ari umuhanuzi cyangwa se aza kuvuga yuko afise ibishingira Yesu intahe. Ariko rero gato muvandimwe Samiri, uyu munsi naho muri kino gihe cy'iherezo kubera ko ngo Satani ngo ni umuhinga cyane kandi ngo yigira n'amareka w'umucyo rwose. Uyu munsi twitondere iki kintu ko tubyanditse birakitwereka ko dukwiye kubera amaso ibintu bita ngo ni ibitangaza, kuko muri iki kintu aba bantu twahereye ko tuvuga bahaguruka babona ko ari abahanuzi, hari ikindi kintu cyo guhanura ibintu bikaba kandi mu by'ukuri iyo mbaraga itavuye hehe? Ku Mana. Ni nayo mpamvu dukwiye kuba amaso cyane kubera yuko ngo twigire ku mateka y'abahanuzi aba ngo bari abantu ubuzima bwabo mu bya mwuka bukomeye cyane kubw'Imana. Nk'uko nari nakivuze baba ari abantu Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuzagira gute, muzobamenyera kubyo bama. Ibyamwa nibyo bigaragaza mu by'ukuri nimba imbuto cyangwa se nimba ubuhanuzi umuntu ariko arabiba cyangwa se imbuto ariko arabiba yavuye ku Mana cyane. Ubu rero muri iki gihe cyacu ntabwo mara umwanya munini tuvugana ku ingingo y'abahanuzi bariho aho muri kino gihe, ahubwo reka tubandanye n'ikigisho cyacu kitubwira iby'amashanyarazi. Ego cyane na cyane cyane kubera ko twari tubanje gukatiriye aho ku ruhande, mugabo ntabwo turinjira mu kigisho cyacu nyezina kivuga kuri amashanyarazi. Ariko twari tukibanza kubona iri somo rinini rya Yohana igice cya 12 umurongo wa 17 hatubwiye ngo ni igisato gihiga umugore kikagwanya abo mu rubyaro rwiwe basigaye bafise ibishingira Yesu bifise amategeko y'Imana. Ico ni cambere, amategeko y'Imana uko ari 10 byagezweho bivuzwe twumva amategeko y'Imana, amategeko y'Imana uko ari 10 bakagira n'ibishingira Yesu ibishingira Yesu tuba tubonye ko ari nk'uko buhanuzi. Ivyo bintu na Yesaya yari yabivuze, na Yesaya yari yabivuze mu gice cya 8 mu gice cya 8 umurongo wa 20 yari yarabivuze mu by'ukuri yuko havuga ngo dusubire ku byagezwe no kuri bya bishingira Yesu ibyagezwe biragarutse kuri bya bishinga ntahe, ibyagezwe byagarutse cyane gose, n'ibishingira Yesu biragarutse ibishinga ntahe. Ati dusubire ku byagezwe no kuri bya bishinga ntahe no kuri bya bishinga intahe nibatavuga ibihwanye nabyo bazobamubwira ntibuce. Aya majambo arakomeye cyane. Kuba mubwira Yesu babaza ni gute bazobamubwira ntibuce. Kuba
badafise ibishinga ntahe ndetse ntibagire n'ivyagizwe by'Imana. Yego. Ikiro ni gihamya gica kitwereka neza yuko nubwo hagaragara bitwa abahanuzi bakaba bonavuga n'ibintu bikaba mu mayeri ya Satani, kuko uruza kubona ngo mu gihe gihera mu mateka mu gihe kirangiza amateka y'isi azokora n'ibitangaza mbere nkazimize benshi ndetse n'intore n'ibyagira ntibyashoboka. birashoboka ko aba bahanuzi nyene ari bashobora kwicisha akabakoresha, ariko rero nubwo biri uko abaza kuvuga batandukanye n'ivyagizwe by'Imana ndetse n'ibishinga ntahe baba mubwira ntibugire gute ntibuce, mubwira ntibukire ahantu hari ibanga ridasanzwe, kandi buri wese akwiye kubera amaso kugira ngo arishire ku mutima cyane. ubwo rero icyo tubwira abantu nuko abavuga ngo natwe turafise mpwemu w'ubuhanuzi bagomba kumuraba bamusuzumisha ibishingira Yesu intahe. Iyo mpwemu rero niyo tuzemera ko ari ukuri. Natwe abadevantiste dufite ibyo bitabo bya mpwemu w'ubuhanuzi, ni ibitabo bivuga by'ukuri ku mateka ndetse bikanavuga ku buhanuzi bugiye ari byo byaduka, kandi tukanabubona ko burimo. Ahubwo umuntu aba asigaye kwicara akabwiga neza kugira ngo tube, kuko Imana hari ikintu yakoze, yanse ko tujya mu rugamba tutarusobanukiwe, yanse ko tujya kurwana n'ibintu tumeze nk'aho menga turiko turagwana n'umwijima gusa, ahubwo iturungikira muko buhanuzi itwereka imbere kugira ngo tuze kuraba noneho ibihe twimirije nuko tugomba kubyitwara. Murakoze cyane. Hari ingingo muvuze mukomojeho numva inteye kugira amatsiko cyane. Ingingo mu by'ukuri Imana ntabwo iduhamagara noneho ishyira abantu turi ngaho gusa, ahubwo ngo mwari runo rugendo yatweretse amabanga yabo. Ubwa mbere ni ngombwa kwisunga ikarata y'inzira. Ikarata y'inzira uyu munsi twarayihawe n'ivyanditswe byera, kandi ibinyene niho hagaragara bya bishinga ntahe, kandi hagaragara amabwirizwa y'Imana. Yesu ashimwe. Ni ngombwa rero ko kugenzura neza mu runo rugendo rwacu rwa Kristo ko turiko turagenda twisunze ikarata, kuko baraza kubitwereka no mu bindi bitabo nko mu gitabo cyitwa Intambara Ihambaye ku kigo cya 37, aho baza kutwereka neza ngo mu gihe umuntu afashe urugendo atitaye ku ikarata cyangwa se ku capa kimwereka inzira, impera n'impera uko umuntu araza kugira gute aza gusanga yazimiye. Natwe rero mwakindi gihe mu by'ukuri Imana mu rukundo rwayo yaduhaye ibanga. Hari amajambo akomeye cyane agaragara ngaha mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kigabane cya 35 hatubwira ngo ku murongo w'umunani ngo kandi hazobaho inzira y'iroro, iyo nzira izokwitwa inzira yera, abandi imitima ntibazoyicamwo, ariko izoba iy'abantu biwe, abayicamwo naho hoba mu bijuju ntibazozimira. Yesu ashimwe. Nta ntambwe izohaba, nta gikoko na kimwe cy'inkazi kizoyigeramo, ntibizoyibonekamwo, ariko abacunguwe nibo bazoyicamo. Ni ngombwa rero ko tumenya iyi nzira. Mbese iyi nzira ni gute dushobora kuyimenya? Iyi nta handi hantu twayimenyera uretse kwisunga ibyanditswe byerana, cyane cyane ko ari wo muyobozi kandi aribyo byaha byagizwe uretse na bya bishinga ntahe. Noneho iby'ibishinga ntahe byo bikaba bisobanutse, nubwo ubundi busobanuro tuzokomeza kubutanga, Imana niduhaye amahirwe. Ariko rero tugira twinjire muri iki cigwa neza nyezina, donc si n'icigwa ahubwo twifuje neza yuko twokora intangamarara. Yesu ashimwe. Twokora intangamarara y'ibi byigisho bivuga ku mashengero abiri. Tubanje gukora intangamarara y'ibyigisho bivuga ku mashengero abiri, noneho tuzogeraho tukaja muri en detail cyangwa se tukagenda akantu ku kandi tuyiga duserangura by'ukuri ishengero ry'Imana uyu munsi aho rihagaze, uyu munsi ab'Imana iriko irabona nk'ishengero ryayo. Rero ni muri ubwo buryo iyo ugiye kuraba rero mu itanguriro tuza kubona, ntabwo turinda bimwe bimwe kubisoma kuko abenshi n'abasomyi abenshi baratunze Bibiliya, ariko ikintu gikomeye cyane ni uko uza gusanga abantu benshi bazitunze batazisoma cyane, kandi uyu ni umutego wa Satani. Ariko reka turarikire abariko baratwumviriza bose kugira ngo bakone iki gitabo cyera, igitabo cyiza, bagiheze umwanya wo kuciga, n'ibyo bazobonamo ibanga ridasanzwe cyane. Rero ugiye mu itanguriro nibwo igitabo cy'itanguriro kiza kudusobanurira n'irema, ukuntu Imana yaremye. Noneho uza kubona yuko Imana yaremye mu minsi 6 ikaruka ku munsi ugirira, ari nabwo isabato yatangiye kugenza gute kuruhukwa, kubaho, cyangwa se ihabwa n'umuntu kugira ngo umuntu atangire ayiruhuke. Isabato yabayeho kubw'umuntu. Yego cyane. So umuntu yabayeho kubw'isabato. Cyane gose. Kuri isabato yabayeho umuntu yamaze kubaho. Murakoze.
rero ni iby'ukuri murabibona neza yuko amateka y'umuntu yaje kuba mabi, satani amaze kumucumuza, amateka y'umuntu aza kuba mabi. Umuntu yishira mu munyage bwa satani, umuntu agirwa inyagano kuri satani, atangira kumvira ibyo satani amubwira, ndetse n'abamukomotseko nabo babaye inyage, bavutse basanga natwe ubwacu twavutse dusanga twabaye inyagano kuri satani. Ari nabwo Yesu imbabaja abo ni mu Kinyarwanda, ari nabwo Yesu yagenze gute, yavuze yuko turi abaso wacu satani, abibwira abayahudi. Noneho iki kintu tuza kubona ngo ubwo umuntu yumvira amategeko y'Imana 100%, ubwo umuntu yanogera Imana byaje guhinduka abaye umuja wa satani, abinyagano kuri satani. Noneho abana babyaye Kayini na Abeli nibo batangiye kugaragazwaho n'aya mashengero abiri. Naho tuza kubibona mu kigabane cya 4 cyo mu Itanguriro cyane gose. Ikigabane cya 4 cyo mu Itanguriro niho tubwira ngo ibya Kayini na Abeli. Twavuganye ko muri abasomyi abantu mudukurikiye turabararikiye kwiga cyane iki kigabane cya 4 kugira ngo dusobanukirwe iby'amashengero abiri yatangiye cyane. Urabona ibya Kayini na Abeli, uza kubona ingene umwe yishe undi, kandi umwe kugira ngo yice undi nuko hari amategeko Imana yari yabahaye, irababwira ati muzotanga ikimazi guca. Mbega ndakubaza, igihe ibyo byaba kwisi hari abantu bangahe? Hari abantu bake cyane. Kuvuga ngo hari Adamu n'umufasha wiwe Eva, ndetse n'abana babo babiri bari bamaze kubyara, nabo bantu bonyine bari ngaho kwisi cyane. Ariko rero baza kugaragazwamo n'iki kintu cyo kutumvira amategeko y'Imana. Byerekana yuko kutumvira byatangiye kera, ntabwo ari by'uyu munsi. Oya, rero ni ukuvuga ngo biza kugaragara rero Kayini agiye ku ruhande rw'umubi, Abeli we yumvira icyo Imana yari yatanze, kuko Imana yari yaberetse ati uku gutamba ibimazi gushushanya Yesu Kristo azoza agapfa ku bwacu, akabambwa ku bwacu, agakubitwa ku bwacu, noneho akaba impongano y'ibyaha byacu. Ibi bakabikora mu bishushanyo byo gutanga igikombe kiva amaraso cyane. Rero ni muri ubwo buryo Kayini na Abeli bahawe amategeko, ariko Kayini bikarangira atumviye iryo tegeko Imana yari yatanze. Muca mubibona ingene yaciye wewe yizanira ku byo yari yejeje mu ndimiro, byari byeze n'ibyo yaciye aza gutangaho ikimazi, kandi Imana yari yababwiye ati mugomba gutanga igikoko, mugomba gutamba intama, kugira ngo intama ibe ikigero gishushanya uzoza, kandi ize mu cimbo ca Kristo, itume ibyaha byabo bibabarirwa, cyangwa se ibyaha byacu bibabarirwa. Noneho tuza kubona yuko Kayini yahindukiye akica Abeli kubwo kumugirira ishari, kubwo kumugirira ishari yuko Imana yemeye igitambo ciwe yishiwe ikacyanga. Rero ni muri ubwo buryo tubona neza aba bantu, kandi aba bantu mwibuke nibo bashingiyeho abantu bose babayeho ku isi, nibo twese twakomotse. Nyuma yo kuva kuri Adamu kuza kuri uru rubyaro rwiwe, natwe abari ku isi uyu munsi twavuye kuri uru rubyaro, twavuye kuri uru rubyaro. Yego, ahantu ndahagize ikibazo cyane kidasanzwe, nibaza kubiriho uyu munsi. Mbega ni gute aba bantu bakomoka ku muvyeyi umwe, ariko umwe muri bo aza kumvira Imana, ubundi aza kugarariza Imana, kandi biza kurangira umwe yagararije Imana ari we agiriye nabi umwe yumvira Imana. Aha hantu urahumvira, aha hantu ni ingero nyinshi wotanga, ariko kwitanga kuri Bibiliya. Urabona ko Bibiliya yuzuye ukuri, Bibiliya yewe yuzuye ukuri. Iratubwira ati tugomba kwitwara guca, tugomba kumera guca, tugomba kwakira agakiza guca, agakiza tukakira guca. Bibiliya irabisobanura, kuko urabona rimwe ubutumwa bwiza, ikatwereka neza ukungene dutsindishirizwa. Isozire itweretse kandi ukungene dukurira mu buntu bwa Kristo, dukurira mu kumvira Imana. Noneho bikazorangira tugiye gutura kubana n'Imana ubwayo, ko natwe tuba twarejejweho imyanda y'ibyaha tukira ku isi. Rero ukabona Bibiliya irasobanura ibintu neza akantu ku kandi, ariko ugasanga abayisoma uyu munsi turatandukanye. Bingana navyo bindi bamubwiriza bavuze ngo
quand la Bible ferme nous unité, quand la Bible ouverte nous désunité. Birakomeye cyane, birakomeye. Bibiliya ngo iyo yugaye tuba turi bamwe, kiboza kiba kimwe, kiruza kiba kimwe, tuba abadata twese umwe. Ariko iyo yuguruye ndetse dukomeza kuba turi hamwe, tuca dutandukana. Kubera iki? Imyumvire ishihaguruka. Imyumvire bamwe bafise uko bayisobanura, yewe abandi bakizanira ubusobanuro bwayo, ariko Imana ishaka ko tugira ubusobanuro bumwe, ari nabwo yanageza itanga n'amasezerano ikavuga yuko by'ukuri abayirondera bazokira, kandi n'uzifuza kumenya inzira yayo niyo cyoba ikijuju kitazogenza nk'uko twabibonye muri Yesaya 3:8. Hanyuma rero kw'icyo kibazo twari tubagije, mu by'ukuri uza kubona neza uyu munsi impamvu n'amateka arushaho kugenda yisubiza uyu munsi, ntabwo ari abagororotsi bahiga abanyabyaha kubera bababuriye, ahubwo bakakura inguro, ahubwo abanyabyaha nibo bahinduka bakagira gute, bakagwanya abagororotsi. Nk'uko tuza kubona Kayini yagwanije Abeli, mu gihe Abeli we yemewe n'Imana, mbere akakora ibyo mu bushake bw'Imana, ariko akaza kurwanywa na Kayini yagaraje Imana. Ni nabyo tuza kubona uyu munsi na Bibiliya igenda itwereka neza ko abana b'Imana imateka y'ibyagiye biranga, igihe cyose abana b'Imana nta mahoro bigeze bahabwa ngaha mu isi, bagiye barenganywa n'abanse kwakira ubutumwa bwiza baba bariko baragira gute, barabashikiriza. Murumva ko n'ibintu byatanguye kera cyane, kera mu mateka y'isi, mu mateka y'isi. Kera twakora icyigisho gikomeye cyane, kuko amateka ya Kayini ntabwo yagiye kurangira neza. Kumbure mwabandanya mutwereka amashengero abiri. Ni muri ubwo buryo rero abo bantu ubwo babayeho bari imigwi ibiri, ni ukuvuga ngo bwa mbere inzira zari zibaye zibiri, zari zimaze kuba zibiri, hari hamaze kuba abumvira Imana n'abatumvira Imana cyane rwose. Mbese nobaza ko tubona, ariko ndabyibutse birasobanutse, kuruza kubona yuko inyuma y'urupfu rwa Abeli Imana yaciye ishumbusha Adamu kumuha uyundi mwana yitwa Seti. Noneho rya mashengero n'undi akomeje kuba abiri, kuko nangize ikibazo ati ese ko tubona Abeli yari amaze gupfa, aya mashengero abiri yakomeje kubaho gute? Ariko nciye nibuka ko Imana yaciye imwongera wabaye nk'uko Abeli yari ameze, yakomeje kumvira Imana. Ubwo n'ubundi kubwo rukurikirane rwabo y'amashengero abiri abagize gute, abakomeje kubandanya arabise. Yego cyane. Ibi navuze ngo ibintu tuzobisubiramwo mu cigwande tayi, kuvuga ngo tugende noneho tubisubiremo mu buryo bwagutse, kuko iyo iracari intangamarara, no kugira ngo abantu bamenye intego twihaye yo gusobanura ibi bintu. Yesu ashimwe. Kandi turizera neza kubwo kuyoborwa n'Imana ko tuzosobanukirwa, tugere naho tugera ku gushira ahagaragara imyumvire y'abiki gihe izishaka gukura abantu ku kuri kwa Bibiliya. Nubwo abenshi bazica amatwi, bakaba bumva bifuje inyigisho zihwanye no kwifuza kwabo, mwa kino gihe dore baragwiriye ngo bazirundanije abigisho bahuye no kwifuza kwabo. Tubona mu kwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3, uhereye ku gice cya 3 cya 4 ku murongo wa 3 kumanuka, uza kubona ko abantu benshi badakunda ukuri. Ariko reka twizere neza yuko Uwiteka azodufasha mu kugaragaza bino bintu. Ndavuga ngo rero tuzosubira muri akantu ku kandi mu cigwa nyezi, kubera yuko urabona yuko nyuma rero ya Abeli habayeho urundi rubyaro. Urubyaro rurakura, isi ibandanya guturwako n'abantu benshi, abantu baragwira. Yego, kubera biza kugaragara neza yuko uko abantu barushijeho kugwira niko bagiye barushaho kugaragariza Imana. N'ubundi amashengero abiri akomeza kugaragara, kuko tusimbiye mu gitabo cy'itanguriro ikigabane ni cya 6 tuza kubona uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi cyane. Uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi, ni kuvuga ngo byatugejeje kugera aho aya mashengero abiri n'ubundi akomeza kugira gute, ariko uruhande runini mutegere neza, uruhande runini nugwabaye mu irishengero rya Kayini. Yego, bakurikiye uruhande rwa Kayini, kuko ugiye kubaniriza kubona ngo Imana ibwira Nowa kubaza ubwato. Bivuga ngo za mpande zibiri umva ko zigihari, hariho abantu ingeso zabo zamaze kononekara, mbere bagera kure y'Imana, kuje n'Imana yifuza kugira gute, kubayo barimbura. Ariko muri we yitegereje ibona ko umusabyi wayo Nowa agize gute, ashimwa. Bisigura ngo yakomeje rwa ruherekane rwa ryashengero ryakomotse kuri Abeli, iragenda kuri Seti, ko bagiye bakurikirana kugeza kuri Nowa.
ariko kandi aho n'abakurikiye rya shingiro rya Kayini baba bariho kandi Mhm. mu buryo bugaragara Mm. uza kubona ko bari abantu benshi cane gose bari abantu benshi bari benshi urabibona rero no kugeza kuri Nowa Mm. no kugeza kuri Nowa mbese byagenze gute ugiye gusoma no kugeza kuri Nowa iyi nkuru ya Nowa yoyo rero ni ni inkuru iteye ubwoba kandi iteye ubwoba iteye n'agahinda kubera Mm. yuko mwibuke ko na Yesu Kristo yaje kwigisha Mm. noneho mu kwigisha kwiwe Mm. aragaruka ku byabaye hehe Mm. kuri Nowa kuri Nowa sibyo none yarabigarutse kabitanga muri Matayo 24 Mm. umurongo wa 37 yego yaranditse ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa Mm. niko bizoba mu minsi y'ukuza k'umwana w'umuntu cane ese mu minsi ya Nowa byari bimeze gute bivuze ngo twigira ku minsi ya Nowa mwakira twigire mu minsi ya Nowa kugira ngo Mm. dusobanukirwe uko uyu munsi twebwe ibiriko biraba ko bifitanye isano Mhm. n'ibyo mu gihe cyo kuri cane ese mu gihe cyo kuri Nowa byagenze gute amashengero abiri yakomeje gute Mhm. byagenze gute mwatubwiye mu mashengero abiri rero yo mu gihe ca Nowa hoho byarushijeho kugaragara cyane Mhm. byarushijeho kugaragara cyane kuko Imana yaritegereje ibona Mm. yuko ingeso z'abantu zikomeza kugwira komeza kuba zibi zikomeza kuba zibi mbese twobanza gusoma ego reka dusome tunyarutse Mm. Imana ibwira Nowa kubaza ubwato Mm. gasinzi twohera uko ingeso z'abantu zononekaye ku hera aho isi. nyene maze abantu batanguye kugwira ku isi babyara abakobwa Mm. abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza Mm. ahantu hari ibanga ridasanzwe Mm. abana b'Imana Mm. naba bakomotse mu rubyaro rwa Seti cane gose muri rya kuko shengero. uzogenda unarabe ingene Imana igenda irondora urubyaro hariya mu itanguriro ni ikigabane cya 5 aho batwereka urubyaro rwa Adamu niko bagiye barakurikirana hariya mu itanguriro ikigabane cya 5 ingene batwereka urubyaro rwa Adamu kandi uru rubyaro ruvuga urubyaro rw'abagororotsi nubwo abantu bagiye bumvira Imana ntago aho hivanzemwo urubyaro rwa Kayini yego aho rugenda ruvuga urubyaro rw'abagozi gushika kuri Nowa urubyaro rwa Kayini rero nuru Imana ngaha muri Bibiliya bise ngo abana b'abantu batandukanye n'ubundi y'amashanyira biragize gute aragaragaye hari maze abantu batanguye kugwira ku isi babyara abakobwa abana b'Imana ngira irya shingiro rya mbere bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza barongora muri bo abo batoranije bose uhora aravuga ati mpemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu ibihe byose kuko ari uw'inyama gusa nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120 ari naho havuye ukugabanywa kw'imyaka kw'abiki mwibuke yuko ubwa mbere abantu bararamba cyane mbere zo kubona umuntu yarambye ubwa mbere kumbure reka dugacishemo kugira ngo badutegeye amatwi nabo bakamenye kumbura babo batari babizi biza kubona ko umuntu wa mbere yarambye ni witwa Mituse aho yamaze imyaka 969 cyane n'ibiri Mitusera noneho ngo abantu bararamba bakagira ibinjana 9 bakiri imyaka 960 sinuka neza kari 969 cyangwa 662 aho abiri rero murumva yuko mu byukuri abantu bararamba cyane noneho imyaka yabo ivuye ku myaka igeriyo irakorowe igeze ku myaka 120 muri ico gihe hari bigatanya mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakabyarana nabo abana nibo bahizi bakera babaye barurangirana nukuraho abona ibintu by'abantu ingene ari byinshi mu isi kandi kw'ibyumviro by'imitima yabo byamugoreye gukora ibibi gusa na ntaje majambo ababaje cyane uhoraho uyu munsi yatwitegereje uhoraho yicuza icyo yaremeye abantu mu isi bimutera intuntu mu mutima uravuga ati abantu naremye nzobamara mu isi uhereye ku muntu n'igikoko n'ikikwega n'ikiguruka mu kirere kuko nicujije ico nabiremeye ariko no wawe uhoraho aramushima cyane mina amen n'ubundi y'amashengero akomeza kugira gute kugaragara ukurunganwe rwagiye rukurikirana nowe ngo uhora aragira gute aramushima nawe umunsi ndakwifuje ko uhora kuraza gushima nanje nuko mwene amen nanje nuko kuko uyu munsi twifuza yuko iteka yacu raba ryiza biciye mu mwana wayo Yesu Kristo reka rero tubanze duheze aha hantu uru ni rwo rungano rwa Nowa Nowa yari umugororotsi ntiyagira agasembwa mu gihe cy'urunganwe rwiwe kandi Nowa yagendana n'Imana yabyaye abahungu 3 Shemu na Hamu na Yafeti kandi isi yari yarononekaye imbere y'Imana yuzuye umujyano Imana yitegereza isi
ibona ko yononekaye kuko abari mu mubiri bose bo mu isi bari bononye ingeso zabo. Imana itubabare cyane. Ariko icyo twokuramo nuko ngo Imana yitegereje n'uwo yaragize gute yaramushimye mu gihe abandi ibagaya kubwo ingeso zabo zamaze kugira gute kononekara. Ariko mu iki gihe Nowa we uwiteka muri bakabona ko nta gasembwa agira. N'ubundi y'amashengero abiri uko urungano rwagiye rukurikirana numva yuko bakomeje kubaho. Yego naho iby'amateka byo abirondora abagiye bakomoka kuri aya mahanga nabyo tuzobishiramwo mu cigisho nyezina tugende twiga abakomotse kuko ari amahanga kuko ahantu ndiko ndashaka kugira ndagira ngo tuhumve kuko abagiye bakomoka kwajya amahanga ari nabo bagiye bavamwo ya mahanga yagwanya Isirayeli cyane abafilisitiya n'andi mahanga menshi yagiye ava ku miryango y'abakuze bagarariza Imana. Noneho tuza kuraba noneho urubyaro rw'isezerano rwari ruzi Imana. Tukiri aho muri itanguriro igabane cy'icenda baratubwira ngo isezerano Imana yasezeraniye abantu maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe irababarira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi. Yesu ashimwe. Amen. Urumva yuko kwaba bana ba Nowa igihe umwuzure wari umaze gukama niho kandi amahanga yasubiye kugira gute gukomoka. Noneho rero kandi aha mu kigabane c'icumi naho baca batwereka ngo urubyaro rwa Nowa twabwiye ko ni intangamarara kugira ngo tubararikira kandi kuzokomeza dukurikirana kugira ngo mu by'ukuri tuze tumenye uruhererekane rw'aya mashengero abiri aho yasoreje kugeza mwa kino gihe cyacu ndetse no kugeza igihe Kristo Yesu azoba agarutse. Aha rero ukomeje kuraba kwiga uza kubona no mu kigabane cya 11 aho Imana yagezeho yoberanya indimi z'abantu kubera kwa bwa buhemu. Ariko kandi tuzobibona neza nitwagura uru rubyaro rwa Nowa uko aba bahungu biwe bagiye babananya kumvira Imana cyangwa se kuyigarariza. Ariho kandi aya mahanga abiri yakomeje kugenda ava. Noneho rero aha tuza kubona n'ihamagagwa rya Aburahamu amano ya Aburahamu. Rero kandi tuba tugeze ku kindi gisekuru tuba tugeze ku kindi cyane se ku rundi rungano aho ryashingiro ry'Imana ryakomereje kuri Aburahamu cyane gose. Ubana katwereka rero ko byagenze kuri Aburahamu. Noneho kuri Aburahamu bikomeza kugaragara naho biciye mu bana babiri Aburahamu yari afite. Mwibuke ko umwana wa mbere nuwo Aburahamu yari yabyaye ku nshoreke. Uwo nawe akaba wundi ari Ishimayeli. Noneho tukabona undi mwana w'isezerano ari we Isaka. Noneho uyu mwana w'isezerano ari we Isaka ugasanga ko ishengero ry'ukuri niwe riza gukomoka kuko abayishimayeli murabibona baje kugeraho bakomokwa ko n'ubwoko kandi ubu bwoko tugasanga nabwo ntibwaje kuba ari ubwoko bwumvira Imana. Ahantu hari ikintu rero gihari aho tugeze uyu munsi turashobora kuba twabona aya mashengero abiri mu buryo aho tuza kubona Abel Church na Kaini Church cyane gose. Tugeze kuri Aburahamu tuza kubona Isaka Church ndetse na Ismail Church y'amashengero abiri n'ubundi arakomeje. Noneho kuri Isaka ho birakomeza birabandanya tuza kubona Yakobo tuza kubona abana ba Isaka Yakobo Esawu Yakobo na Esawu. Yego Isaka agize abana Yakobo na Esawu. Mbega Esawu byagenze gute Yakobo byagenze gute? Muri bo harabonetsemo amashengero abiri cyane gose. Birakomeye cyane birakomeye burya Imana yadukunda ibintu byose yarabitugaragarije mu by'ukuri. Uko niko urukurikirane rw'amashengero rwagiye rwakomeje rugenda rwiyongera uko ibihe byagiye biha ibindi anatandukana agerageza kugenda atandukanye hakagira itandukaniro rigaragara. Mbega tuze kubona yuko Yakobo ndetse na mwene se Esawu yaje kugurisha umugisha. Mbe yawugurishije kubera iki? Awugurisha ku mpamvu z'uko yarashonje akeneye udufungurwa cyane gose. Noneho biza gutuma umugisha awugurisha kandi ababaye kivume imbere yanjye imbere y'Imana kubwo gufata iby'agaciro akabigiranya n'utuntu
biciriritse ibintu biciriritse byo hasi by'akanya gato mbese uyu munsi turiko turiga ku buhanuzi buturi imbere tuza kubona ko ngo turafise ikigeragezo imbere yacu ni ikigeragezo gishingiye kuki konde aho tuza kubona ngo abantu benshi kubwo gutinya kubura ibyambaro ndetse n'ibifungurwa ngo bazokwemera gukangisha noneho basange birekuriye mu butware buriko burabasaba gukandagira iki amategeko y'Imana cyane abantu bibanga rikomeye cyane iki kintu kirakomeye cyane kuko nagira mbwira abadukurikiye yuko mu by'ukuri ikigeragezo kijanye n'inda abenshi bagiye kugitsindirwa cyane yewe aha n'ahantu by'ukuri abantu bagomba kuzogezwa bagezwe ku kintu gihambaye cyane c'inzara ariko rero tunezerwe kuko Yesu yarayitsinze amina burya intsinzi yacu iri muri Kristo Yesu kandi iyo twizeye Kristo biduha natwe kunesha biratubatura bikaduha kuronka intsinzi kw'icyo kintu ubwo rero n'ikigeragezo c'inzara kiza kwihanganira abantu bagize Yesu nyambere Imana ifashe cyane abantu bagize Yesu nyambere rero turumvise yuko na Esawu arico kigeragezo yatsindiweko bituma umugisha wiwe awaka umugisha urahindukira uja kuri Yakobo ugiye kuraba Yakobo afise nawe abamukomotseko yakomotseko n'imiryango 12 cyane n'imiryango 12 tuza kubona yuko ngo muri iyi miryango 10 yagomeye Imana none iyindi miryango 2 iriyunga ikomeza kujana n'inama y'Imana n'ubundi y'amashengira birabaragize gute akomeza kugaragara kuko tubibonye kuri Esawu na Yakobo habaye amashengira 2 habonetse ya migwi 2 turiko turarondera y'ubutandukane no kuvuga ngo Yakobo yagiye ukwe n'Imana ye Esawu ajukwe n'uwo yari yemeye gukorera ari umunyakibi Satani noneho Yakobo akomeza kuja mbere akomokwako ihanga rya Isirayeli ari naryo Imana yakomeje kwibandako cyane kubera ko yategerezwa kubayobora aba bantu akabigisha ko ari Imana y'Aburahamu bakabimenya sekuruza wabo bakamenya amateka bavuye ego cyane kugira ngo akomeze ayobora abantu bayo kuzogeza bashikanye mwiza ariko ahantu ndahavumbuye ibanga ridasanzwe murumva ko abantu ba mbere bagerageza kumenya inkomoko yabo cyane gose ariko uyu munsi ni benshi mu bari mu iyobokamana cyangwa se mu migwi y'amayobokamana menshi atuzengurutse cyangwa se mvuge mu mashengero cyangwa se mu madini ariko uyu munsi badashobora kumenya inkomoko yabo ahubwo benshi nabavutse bagasanga ababyeyi babo bari mu uwo mugwi nabo bagaca bajamwo batazi iyo mugwi yagize gute wakomotse kandi ahantu hari ikibazo kidasanzwe bivuze ngo kumenya n'inkomoko kumenya n'amateka buriya biri mu bintu bidufasha kumenya abo turi uyu munsi cyane gose kumenya iyo twavuye kuko naba batwitanga imirumba murumva yuko mu by'ukuri baragerageza kumenya mu gisekuru cyabo Aburahamu kamenya ati abo kuri Yakobo barakomotse ku Aburahamu kandi Aburahamu yabanye n'Imana kandi babaye kubwisezerano erega ni navyo muza kubona mu gihe cy'abayuda igihe cya Yesu abayuda birata ngo turi uruvyaro rwande Aburahamu byari bikomeye cyane umva ngo turi uruvyaro rwa Aburahamu turahejeje tuzikorera ibyo twishakiye tuzikorera ibyo twishakiye kazima turi uruvyaro rwande Aburahamu hahejwe ibanga ridasanzwe hari ikibazo gikomeye cyane ariko kandi turaba twave tugana ku musozi aho ducumbikira kumva z'umwanya kandi kugira ngo tuze dusubukure iki cyigisho noneho tukinjira ndetaye kugira ngo tubishe gusobanura noneho ikintu njene ariko ndavuga noneho kuri ibi bintu nubwo tuzogenda turushaho kubibona mu buryo bwagutse ariko ndababazwa cyane n'amadini y'iki amadini bimeze gute rero ku by'amadini amadini y'iki gihe afise ikibazo gikomeye cyane kandi n'abayakurikira n'abantu no munsi bagikurikira amadini n'abayobozi bayo bafise ikibazo gikomeye cyane kubera yuko icambere bazokomeza kwiyita ubwoko bw'Imana ariko batazi akaga bahagazemo bazokomeza kwiyita ati turaba naba ariko nyamara bigaragara neza yuko abantu b'Imana nk'uko twabibonye uko bagenda barushaho kuba urunganwe rukomeye cyane bakagenda baba igisekuru gikomeye cyane bagenda bisunga Imana n'amategeko yayo kandi aho twatangure twabonye yuko
abantu baza kwisunga amategeko y'Imana n'ibishingiro y'isi ntahe niyo baza kugaragara nk'ishingiro ry'Imana cyane gose muri aya mashingiro abiri turiko turiga. kandi bakakubwira ngo turiko turasenga bakakubwira ngo turasenga bagashingira mbere no kwizera kwabo ku bimenyetso bimwe bimwe biba nko gukiza indwara ariko nagenda kubwire ngo buriya indwara n'abadayimoni n'ibindi bikira kubwo kuvuga izina rya Yesu nk'amadayimoni yo ahunga kubw'izina rya Yesu noneho abantu babona ibyo bitangaza runaka bikoretse bakavuga ati nta rindi shengero ry'ukuri turi mu ishengero ry'ukuri turi mu ishengero ry'Imana ubwo nta kindi kintu dushaka. Ibyo Yesu yaje no kubicaha ku bigishwa biwe aho bari bavuye mu gikorwa cy'ibwirizabutumwa kandi aba yabahaye no ku mbaraga kugira ngo bakize indwara burya baje birata ngo n'abadayimoni bagize gute n'abadayimoni batwumviye Yesu aho kugira ngo yishimane nabo yababwiye ijambo rikomeye cyane kandi nagomba yuko iri jambo abantu bose badukurikiye barihereza agaciro karyo. Yavuze ngo ntimwishimire ko abadayimoni babumviye yamara munezezwe nuko amazina yanyu yagize gute yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aha honyine niho hashingiye agakiza ka mwene muntu kwandikisha amazina mu gitabo cy'ubugingo. Kumbure ngira twora kuko ndabona akanya kariko karaturega cyane. Hari isomo nariko ndaraba hano riboneka mu migani haravuga ngo uwica amatwi ngo ntiyumve ibyagezwe no gusenga kwiwe kuba igisesema kuhora. Niyo mpamvu rero uyu munsi abantu benshi barashobora kuba bari kubahunyanga amategeko y'Imana babibona bababwira ati isabato yewe dore yarirengagijwe bakakubwira ati isabato yari mu bihe bya kera none ko tubibona mu byagezwe by'Imana ubu se wewe kutosambana ubu se wewe kutokwica kandi uko utokora ivyo kandi tuba tubona neza yuko ni nakutokora ikintu cyo kwica isabato noneho bababwira isabato bakakubwira ngo ivyo ngo amategeko ntakituganza ngo tuganzwa n'ubuntu. Ego nivyo koko ubuntu ntago tugomba kubwirengagiza bwa Kristo ariko si ubuntu buraduhugwa ahubwo kwica amategeko biragahoya. Noneho rero bakakubwira ati twebwe turasenga Imana iratwumvira nicyo kimenyamenye cyuko turi shengero ry'Imana ntibamenye yuko nuwo gumavuga ngo ndiko ndasenga aziko ariko yica amategeko y'Imana ko gusenga kwiwe ari kizira kuba igisesema imbere y'Uhoraho. Kuba igisesema imbere y'Uhoraho. Jewe ubutumwa norangiriza ko na cyane cyane nk'umuhamagaro turiko turiga kuri iki kigisho kitubwira iby'amashengero abiri. Isomo ngiye kurangiriza ko rigaragara mu butumwa bwiza nk'uko kwanditswe na Yohana ikigabane n'icya mbere umurongo w'icenda havuga ngo turabandanya havuga ngo umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si yari mu isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenye yaje mu byiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. 12 ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe nibo batabyawe n'amaraso canke no kwifuza ko umubiri canke no kwifuza ko umugabo ariko babyawe n'Imana Yesu ashimwe. Aha hantu rero ndararekera buri wese aduteze amatwi adukurikiranye arebe neza yuko yakiriye Yesu Kristo kubera ibyo abantu duhamagara byitwa ko twayobotse Imana cyangwa twayikurikiye mu by'ukuri mu gihe tutakiye Kristo nubwo twokwita abana b'Imana gute ntibishoboka ko tuba abana b'Imana ahubwo turabadata Satani mu gihe ariwe dukurikiranye. Rero ni ngombwa yuko twakira Kristo kugira ngo aduhe ububasha bwo gucika abana b'Imana dushobore kuba muri rya shengero twabonye ry'ukuri. Nibyo koko reka noneho kandi tubararikire mu by'ukuri kuzokurikirana bino byigisho. Reka noneho kandi twongere tubararikire gusharinga cyangwa se gupartage iki cyigisho kugira ngo by'ukuri n'abandi baze baragerwaho. Umwami Imana akomeza abaho umugisha mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na Niragira Samedi hamwe na mwakoze. Reka turangize dusenga nk'uko twatangiye dusenga mu izina rya Yesu. Reka tugushimire data mwiza Mana ishobora byose izina ryawe n'icyubahiro. Reka tugushimire aka kanya keza uduhaye ni iby'ukuri urakoze ushoboye kutwereka by'ukuri amashengero abiri uko yagiye abaho none turagusaba by'ukuri ugiye guharira mu ruhande rw'ukuri maze databuja twoye kuzoyobwa muri kino gihe cya nyuma ahubwo tuze twibanire nawe mu bwami bwawe. Nabaro Nyagasani tugushize imbere uru rukurikirane rw'ibyigisho tugiye kuzorabira hamwe turakwinginze intambamyi izo arizo zose zikugweho kugira ngo databuja ukuri kuze gushobore gucengera mu mitima ya benshi n'abazokumva kuze kubagirire akamaro
ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo. Amen.